Moso ke wa letsatsi Sontaga ya bobedi ya kgwedi ya August mo e leng kgwedi ya go tlotla motho yona mme, Women's Month. Ntetle pele re tsena ka gare go tshebeletso ena re kope Modimo ka thapelo tlo re rapele Modimo ntate, Modimo morwa, Modimo ya galalelang, Modimo re ya go leboga ha o kile wa nna le rona Jehova tshimologong ya selemo sena go fitlhela kana motsotso o ntse o re bolokile Modimo, o re sireletsa kgatlhanong le mmuso ya lefifi, kgatlhanong le meleko ya lefatshe le le ka kwano. Jehova re tsena ka gare go sebeletsa re tlhoka wena Modimo, re etsetse ka mogao Jehova gore mang le mang ya tla utlwang ditaba tsena tse di kgokologang ka jeko Jehova e be ka lebaka la lebitso la morena rona Jesu Kriste. Modimo re kopa kagiso, Modimo re kopa lerato ka gare go malapa otlhe Jehova gore ba phedisane ka lerato. Modimo re leleka mewa e sa lokang ka gare go malapa Jehova, re kopa wena Modimo o tsene ka gare go tshebeletso ena gore mang le mang ya dutseng kwa leng ko teng Jehova ya utlwang ditaba tsena di mo lokise maikutlo, di mo lokise moya, gobane Jehova ntwa ke ya moya ga se ya nama. Re tlhoka go lokisa mewa ya rena Jehova gore tle re kgone go fitlhelela mmusong wa gago Jehova. Tsena le rona Modimo ya tshepagalang ka Kriste Jesu ya tshwanelang ke kgaleletso ka bosakgotleng. Amen. Putego ya Modimo ke le moruti modingwane Ntetle mo mosong ka jeko re tsamaye mme re tsamaye le mmamoruti ga mmago le nkgono ya tla re fa mantswe a e leng gore ke mantswe a botlhale, mme a tlhaba batho botlhe, a tlhaba bomme botlhale ba motho yona. Mme ntle le go sena sebaka Ntetle ke kope mmamoruti modingwane go theoga ka mantswe a e leng gore Modimo o mo laoletse ona gore mo mosong wa ka jeko a tle a bue le batho, a bue ka moya o galalelang le tlhotlheletso ya moya o galalelang gore batho ba tle ba utlwe ditaba tsena tsa ke a le dumedisa mo lebitsong le le maatla la morena le mopholosi wa rona e bong Jesu Kriste yo o tlo shegang lentswe la ka jeko ke mme Mmamoruti modingwane go tswa ko puteong ya Boundary From. Jehova wa maatla a be le lona. Ke a le mema go seng ga letsatsi bomme botlhe pele re ka tsena mo lentsweng le le boitshepo e re nna le wena re kope Jehova a kene le rona ka hara lentswe lena ka thapelo. A re rapeleng lebitso ke le maatla le bitso la morena le mopholosi wa rona papa ka lebitso la Jesu ha ona ya tshwanang le wena ka go maema go seng ga letsatsi re isa ditanki le ditebo ha o kile wa lala rona bosibo fitile Jehova re nkile sebopeo sa bafu fela lerato kutlwelo botlhoko ya hao ya nna le rona Jehova wa re phemela ka hara tsotlhe tse di etsagalang bosiu tse re sa di itseng Modimo matla hohle. We thank you for that Holy Spirit. I invite you right now Modimo matla hohle ka hara meloko le metswalle bao ba latlhehetsweng ke di-family tsa bona, bao ba latlhehetsweng ke bo malome ba abuti bo koko Modimo di-family tse di mabapi Jehova ke invite wena the Holy Spirit kena ka hare bona e nne wena motshedisi Jehova ba bang ba bona Modimo matla hohle mafu a bona sentse a le hona a tlhahang Jehova e ba le bona Modimo e ba le meleko le metswalle ya bona Jehova ba sireletse ba pese ka matla wena ya kilankela le fule sa feleng Jehova ke go mema hape ke go memela go go bo mme le bontate ba kileng ba latlhegelwa ke mesebetsi ya matso because of this disease ya COVID-19 Modimo re go a halalela ha ona ya tshwana le wena Jehova matla hohle sebetsa ka bona o ba bontshe tsela nnete le bophelo Jehova ke kopa the provider ba fe dijo le diaparo ho ja ka lebitso le le matla la morena le mopholosi wa rona e beng Jesu Kriste. Amen. Go seng ga letsatsi bomme baka ke rata nna le wena re tlo bala buka ya Genesis 19 verse 23 to 26. Genesis 19 verse 23 to 26. Yona ga re bone e balwa ka tsela ke ye setlhogo tshenyego ya Sodoma le Gomora ya re Lota a bona a tsena kwa Seare letsatsi la bola tlhaba mo lefatsheng ke fa morena a nesetsa Sodoma le Gomora sebapolo le molelo tse di tswang ko moreneng kwa legodimong
a re begetsa metse eo le naga yotlhe ya teng le baagi botlhe ba metse eo le tse di tlhomileng fa fatshe. Mosadi wa gagwe a gadima a lefa kwa morago ga gagwe, jaanong a fetoga senana sa letswai. Buka ya rona ya bobedi e nna le wena re tlo balang mo go yona ke ya Luke 17 verse 32. Luke 17 verse 32. Yona ga go bua tse dintsi mo yona, ke rata gore nna le wena re bale yona verse e 1 e. Yona e bala ka tsela ke ye. Ga re bone botlhe ikgakololeng tsa mosadi wa ga Lot. Ke kopa re boele hape ko verse 33. Motho yo o batlang go boloka botshelo jwa gagwe o tla latlhegelwa ke jona, mme yo o latlhegelwang ke jona o tla tsalelwa sešwa. Mantswe a rona a re a bone mo dibukeng tse pedi tse. Ke kopa nna le wena re kope re leboge Modimo ga re file nako ya go bala mantswe a. Lebitso la ntate, lebitso la mora, lebitso la mohalelang papa, ka lebitso la Jesu ra o leboga lentswe le fetsang go badiwa right now Jehova Modimo matla gohle. Ke kopa hore lentswe la hao Modimo matla gohle, the Holy Spirit e kene e dule ka hara leleme la ka ha ke tlo tlhalosa lentswe lena ke re wa halalela ka nako tsohle. Tsamaya le nna Jehova o ka pese ka matla leleme la ka le ske la raragana ha ke tshwantse go bua ka lentswe la gago ka lebitso le le matla la morena le mopholosi wa rona e bong Jesu Kriste. Amen. Lentswe mantswe a rona ga badile. Mantswe a mabedi a bua ka mosadi wa Lot. E re fumaneng ko Genesis 19 verse 23 to 26, gape mo go Luka 17 verse 32 to 33. Kgang ya mosadi wa Lota e bua ka mosadi ka gonne mosadi o tshwara thipa ka mo bogaleng. Lenyoloi la morena le ile la tsena la tla ko setshwantsong sa motho hore batho ba kgone go tlhaloganya. Morena itse ga Sodoma le Gomora ba yetsa tse sa kgatlheng sefatlhego sa gagwe, a itshoketse Sodoma le Gomora, a bona go le molemo gore yaanong ke nako ya gore a fedise Sodoma le Gomora. Mo morena a ikemiseditseng go nyeletsa lefatshe la Sodoma le Gomora ka ntlha ya bo wickedness le go se obamele ditaelo tsa morena. A romela manyoloi a gagwe a mabedi fela a tlisa mo setshwantsong sa motho gore ba tsene ko lelapeng la Lota. Ha re bala Bible ena, Lota e ne e le morwa Modimo, o ne a rata ntate Modimo. Itse Abrahama, if o bala Bible ena gantle, ha o tlwela hore Sodoma le Gomora e tlo nyelela, a kopa Modimo hore a mmolokele Lota le lapa la hae. Itse ha manyeloi a tsena lapeng la Lota go bantsha ka hara lefatshe la Sodoma le Gomora, a bona go le molemo hore ba ebe bona ba tla phologang lefatsheng lotlhe. Manyoloi a Modimo a tlile mo setshwannong sa motho gobane a nkere nna le wena batho ba phelang mo lefatsheng, ha o ka utlwa lentswe la Modimo
o batla o prefera hore o kgone ho bona motho hore ka nnete se ba se buang ke nnete. Ke ka moo ho bileng hwa ba molemo hore a romele manyoloi mo setshwanong sa batho. Itse ha ba fihla lapeng la Lota, ntate Modimo ona o lerato a nka Lota le mosadi wa hae le family ya hae. Fela molao o mogolo ne ba o filwe, ba rile ba re le skebe la gadima tse le nang le tsona. Itse ha ntse ba tsamaya mo leetong, mosadi a hopola tsohle tse ba bileng le tsona lefatsheng leo, diruiwa, lehumo, a dinahana, a shebela morago, a batla a khadimela morago hobane o ne a batla ho ireta tsohle tsa di sileng tseo. Kante lentswe la Modimo le ne le laotse hore tsamayang le skebe la khadima ko morago. Itse ho khadima hae ko morago a fetoha letswai. Mo re bua ka mosadi. Wa bona ha re le basadi re na le ho change mo bophelong ba rona. Ha re le basadi re na le ho lose focus ho ntate Modimo. Ke ka mo mosadi wa Lota a bileng a fetoha letswai. Hoseng ha letsatsi ke kopa nna le wena re tshware skebe ra tshwana le mosadi wa Lota, re be basadi ba sebele. Wa bona mosadi ya sebele ke mosadi ya dulang a ntse a dula tumelong ya ntate Modimo, le ha hona le di-challenge tsa kopanang le tsona tse mo fetolang bophelo. O dula a ntse a hopola hore bophelo ke wena fela, empa batho ha ba tsebe. Bothata ba rona lefatsheng le ka kwano re le bomme. Basadi seo o nang le sona ga se etse hore o be a visual woman. O tshwanetse go dula mo tumelong, o bue bophelo, be consistent. O seke wa tseiwa ke phefo. Ha re le bomme re tseiwa ke phefo, ga o mong a tla a bua yana, how situation e change, mohlomong ha ntate a latlhelwa ke mosebetsi, re simolla re tseiwa ke phefo, re a lebala. Kante mosadi wa sebele ke mosadi o ka nako tsohle, no matter what, o dula a ntse a tsepame mo tumelong ya hae. Ha re ka itlwaetsa hore re be consistent mo ho ntate Modimo, re tlo bona tsohle tsa rona di tsamaya sentle. Ha re skebe ra tshwana le mosadi wa Lota hoseng ha letsatsi, the relationship e re nang le yona mo ntate Modimo ha ebe relationship ya nnete, re skebe ra tshikinywa ke dilo tsa lefatshe. Hoseng ha letsatsi, yes ke batla ho bua ka wena le mme wa ka nna le wena, ha re bua ka the situation e etsahalang mo lefatsheng la ka tjeko le tsang re be ska ba consistency. Iteng COVID-19 maphelong a rona, ba bang ba rona ba latlhetswe ke mosebetsi wa matsoho, ba bang ba rona ba latlhetswe ke meloko le metswalle. Mara hoseng ha letsatsi bomme, ke kopa nna le wena re skebe ra latlha focus mo tumelong ya rona le ntate Modimo. Wa tseba mme o bopilo ka tsela e nngwe, we are so unique. So se re tshwantseng hore re sietse, re tshwantse re dule mo thapelong hobane re basadi ba nnete ba tsebang lentswe la ntate Modimo. Le ha o ka ba boima jwang kapa jwang, ha re dule ntse re tseba hore ha ona ya tshwanang le wena Jehova, the situation e le green or blue, o ntse o le teng o Modimo. Le ha re kopana le mathata a lefatshe le ka kwano, Jehova re na le tshepo hobane re basadi ba sebele. Bomme ha re ske ra lebalang hore Modimo o teng no matter what, le ha the situation e ba boima jwang kapa jwang, ha re tshwarelleng ka mojako wa kobo ya Jehova hobane ha re na le Jehova ka nako tsohle re a tlhola di-challenge tse re nang le tsona. Ba bang re latlhetswe ke meleko le metswalle, ra kulelwa, ga re na mesebetsi, bana ba rona ga ba re utlwelle, fela re ske ra lebala. Re dule thapelong, re tsebe hore Modimo o lerato, Modimo o kutlwa le botlhoko, Modimo o gaufi le ba dipelo tse utlwileng botlhoko. Bothata ba rona re le bomme bo ke le bolebohang ke hore rata ho sotlana. Hoseng ha letsatsi re le bomme ha re rapedisaneng hore Modimo a re apese ka matla. Ke na le tshepo ya hore ha re ka kopana bomme ra dula mo thapelong, ra skebe ra fetoha, ra skebe ra shifta ke di situation tsa lefatshe le ka kwano COVID e re tlo e tlhola. Go boima malapeng a batho ba bangata, ha ona dijo,
basadi re kae ha re itse hore diba tsa rona ha ona the income fela rona re na re le di-income re shebile rona tsatsi la ka tjeko ke kgolla ko basadi ha re tlweleng ho ba selfish ha re thusaneng ha re hopoleng hore mosadi o itshwara ka mo bogadeng ha re lebelleng ba mo gaufi le rona ba ba sokolang bao ba senang dijo ha re shereng ha re kopeng tate modimo a sebetse ka rona hobane Jehova ha re mo kopa o re etsetsa ka mohau ka tsatsi la ka tjeko bomme re sentse re na le ra sebetsa re sentse re na le income a se ka botlhale ba rona ke ka mohau le kutlelo le lerato la ntate modimo ha re tsatsi la ka tjeko re se ke ra tshwana le mosadi wa Lota hobane the instruction was there ha le bantsha ba bantsha ka hara Sodoma le Gomora molaetsa o bile teng tsamaya le skebe la gadima re skebe ra gadima Jehova a re fe matla re skebe ra gadima ko morao ho tsotlhe tsempe tse kileng di a etsahala maphelong a rona ha re skebe ra gadima ga di lebella hobane di tla destroy maphelo a rona tsatsi la ka tjeko ha re le bomme ha re focuseng re shebe ko pele ha re le ba leng tsohle mohlomong re kile ra hatana di-cons mohlomong re kile ra sebana mohlomong re kile ra ngapana mara tsatsi la ka tjeko lentswe la ha re focuseng ko pele ha re le ba leng ka ko tse ko morao tse kileng di a feta tse di fitile metsi a tshuluileng o keke wa olla ho seng ha letsatsi ha re focuseng re le bomme re shebe ko pele re buildane bomme baka I know mohlomong ha ke bua yana ba bang ba re yes o tshwantse a bue yana ka ho nena o sentse a sebetsa ka ho nena sentsana le molekane ka ho nena bana ba hae sentse ba le teng rona re le datlhetswe ke bana ha re sana balekane ha re sana meloko le motswalle ga ke bui ka tseo hobane le nna tse ke nang le tsona it's a temporary things tse ke robalang ke na le tsona dijo ke dilo tsa lefatshe le ka kwano tse di temporary ha re batle mmuso wa lehodimo ho seng ha letsatsi re kgone ho tobana le tsohle ke a tseba hore ho is painful ho lahlehelwa ke moleko le metswalle le nna ke tlhako fela ha re le balentsa ko morao hobane wa itse ha re le batho ga nna ntse re shebatsa ko morao re ka se be le future entle ebile re tlo tlhoka ho tshwarelana hobane ha o ka nahana hore nkile ka goetsang kgotsa nna ka gopola hore o kile wa nketsang ha re le balentsa ko morao ha re se ke ra tadima tsa ko morao re lebelletse ko pele re lebelle mohau le kutlwelo bohloko ntate modimo a re boloketseng tsona ka ko pele hobane ha ka nna ntse re shebela ko morao re ka se bone the opportunity ya mabati a bulegileng hobane tsa rona re shebile ditshele dikgogakgogano tsa ko morao ha re le bomme ha re tshwarahaneng ha re le baleng tsohle ha re tlwelleng ho sebana ha re tlohelleng ho bontshana tse mpe ha re kile re tlole ho hopotsana tse re kileng ra di etsa to each other tsa ko morao ha re kopeng ntate modimo a be le rona hore re kgone ho phasa re kgone le ho fenyetsa bolwetse ba COVID ha re focus bomme baka let us invite the Holy Spirit in our life hore moya o halalelang o dulong tso re ba le rona re kope hore ntate modimo re a re thuse re be consistent e ska re ha the situation e fihla ha the situation e kena ka ga maphelo a rona re tsikinyehe ho seng ha letsatsi bomme ha re duleng mo re dutsing teng ha re duleng tumelong hore re skebe ra tshwana le mosadi wa Lota ra fetoha letswai ankere ha re bua hape ka Luka e bua ka rona hore re ne ntse re hopola hobane ba ya batlang ho boloka bophelo o tla bolusa so ha nna le wena ha re kope ho boloka mohau wa ntate modimo ha re kope ho boloka lerato to each other ha re kope ho boloka khotso hobane mo nang le khotso mo teng modimo o teng fela mo nang le ditshele le dikgogakgogano Jehova wa itlosa ankere rona re tempele ya ntate modimo so ho tshwantse ho bonahale hore re tempele ya ntate modimo mo tempeleng ya ntate modimo ho ruwa khotso fela mo ho senang khotso teng ntate modimo wa tswa ka hara tempele ke bua ka tempele ke bua ka mmele wa ka le wena ha re sena khotso moya o halalelang o tlotswa ho seng ha letsatsi ra leboha modimo
ha re file opportunity ya hore re tla be re tseba hore ke Modimo ebile re a lebala ha re sa khadima ko morao hobane ha re batla ho fetoha matswadi re tsebala ho pele ko re yang teng hobane mmuso wa Modimo o batla bohle ba nang le focus ha re beng consistency wa bona re bua ka basadi ba sebele ba basadi ba tsebang hore ha jwang kapa jwang ning kapa ning ho ba boima jwang kapa jwang ha ke khumama ka mangwele Jehova wa nkaraba bothata ha re batla Jehova a re ka arabe immediately yes instead one ha re kena ho yena ka thapelo wa rutlwa re tshwantse re be patient re mele a delivery time basadi ha re tshwarahane kgweding ya bomme Jehova a re ahe Jehova a re matlafatse a tlose tsotle a tlose borona re kene moya o halalelang ho seng ha letsatsi e re nna le wena ke skebe ka e senya ha re skebebe ra lebella ko morago diphoso tse re kileng ra di etsa dipuo tse re kileng ra di bua ho hana re kileng ra di etsa tsohle tse mpe tse re kileng ra di etsa re shebe ko pele e re ke leboge Jehova ka lona bomme baka hobane hona le ba bang bomme re a rapedisana bosiu le motsheare ha ile hore ntse re sa rapedisana le bo o nahanang hore ke enemy ya hao hobane ankere re rata ho ipotsa go batho ke di enemy tsa rona le ba re nahana hore ke di enemy tsa rona a re ba rapediseng hore Modimo a ba change fela if you stop yourself i check pele ho wena o motho o jwang pele o ka bua go panta te Modimo a lokise wena pele o ka re Modimo a lokise batho ba bang hore re khone ho bona mmuso wa hae e re ska isenya ke a leboha wa tseba the Holy Spirit ha ikena ka hara motho o tla bua wa isenya a re rapele re lebogele lentswe la kajeko Jehova papa matla hohle lentswe la hao le buile mabaledi wa maphelo a bona re a o leboga re lebogela sengwe le sengwe Jehova hobane wa halalela ha ona ya tshwanang le wena o kile wa bua hore ha re tla ho wena ka thapelo wa re fa Modimo ha re tla re ikokobeditse ke tla ho sengwa le ka tsatsi la ka tjeko mme Modimo a matla hohle ke rapedisana le bomme bohle re tla ka boikokobetso e ba le rona Jehova re bontshe tsela nnete le bophelo re lebogela tsatsi la ka tjeko Jehova ha o kile wa re fa matla Modimo wa re tsosa segolo bogolo ka nako tsohle Jehova ke na le hore ke rate ho hatella taba ya ho tsoha hobane ha re robetse Modimo a matla hohle ha re na de guarantee ya hore tla tsoha ha re sna le wena Jehova ra o leboha hobane o letse le rona Modimo kgatlano le memoya e sa lokang wa lala le meloko le metswalle ya rona wa ba le rona tsatsi la ka sheko Modimo bomme bohle ba snang dijo Jehova touch dipelo tsa bona Modimo ba ske ba tshikinywa ke dilo tsa lefatshe tse hatsahalang ba lahlahetsweng ke meloko le metswalle Jehova ka morao ha utlwa lentswe la hao Modimo re bontshe tsela nnete le bophelo Jehova re shebele ko pele re ske be ga shaba ko morao re ske be ga fetoha matswai wa halalela Jehova mabadedi ya ohle wena ya kileng a re nkela lefu a risela pholo sa feleng amen ke go lebogile mamoruti ka mantswe gago a boitshepo a lokisang dipelo a bakanyang motho ya ka gare a bakanyang bomme mme ke re ka ona motsotso ona ntumelle ke tlise mme kana nkgono wa rona ka gare go phetogo ena ya Modikwe e leng nkgono Koko Mosito le leng gore ke di olderland ka gare go kereke ena ya Bantu from Church of South Africa Koko Mosito tlhatlhoga segala ke sa gago Koko bua le bomme o ba bontshe bogolo ba Modimo ebile o ba rotloetse gore botshelo bo ntse jang Koko tsena
Mamoruti Modingwane ga mmogo le mme Mamosito Koko Mosito ke le lebogile go menagane ga ditaba tsena tsa legodimo di theogile eke Modimo a ka mpolokela lona eke Modimo ka matsatsi otlhe a dileng tsa le sireleditse gore le tle le kgone go fana ka mantswe a molemo a legodimo mme ke re go lona botlhe ba ile bomme tswelelang le ga tla re keteka letsatsi la ka mamoso la bomme a re le keteke le ntse re itse gore Modimo wa rena wa tshepagala ebile re le keteka re bontsha a symbol ya gore batho bana ba re reng ke bomme ke batho ba ba ithatang ke batho ba nang le seriti ke batho ba ba nang le kagiso ke batho ba ba nyakang go bona bana ba bona balekane ba bona ga mmogo le batho botlhe ba tswela pele mme ka go rialo ke re bomme ka mamoso le enjoy letsatsi la lona ebile gape bomme a re bontate a re ba tshegetseng ebile ka mamoso ka letsatsi lena e le letsatsi le leng go tle re celebrate le re ka motla sa tlalelo e yatlhe spoiler mme ka tsatsi lena o motlotle o mosireletse mo protecte ke a go leboga ka baka la lebitso la morena wa Jesu Kriste tlo re kope Modimo ka thapelo Modimo ntate Modimo morwa Modimo yo gala Jehova ke a rapela ka baka la lebitso la morena wa Jesu Kriste Modimo o nile motshedisi go batho ba ileng gore ba latlhegetse ke meloko le metswalle wa ba tshedisa Jehova mo mabaneng le ka jeko Jehova o tsweletse ntse ba tshedisa Modimo ya lokileng re a go leboga gobane dikeledi nne ba di la Jehova di tswa mahlong a bona ka baka la mmuso wa gago Jehova o kgonne go ba phimola tsona Modimo ke a go leboga tlo Jehova ha re tswala tshebeletso yena maatla a lebitso la gago Jehova o buile wa re ditaba tsena di rome ditšhabeng Jehova mang le mang ya utlwile ditaba tsena e ke pelo ya gagwe le maikutlo a gagwe le tlhaloganyo ya gagwe e phologe ka gare go pumoso yona ya lefifi Modimo ya lokileng ke a rapela botlhe ba lwalang Jehova ba tsamaya botlhe ba lwalang ba le ka gare go diphate Jehova ba etsetse ka mogao Jehova o ba gopole jwale ka kile wa gopola batho ba kileng ba lwala dilemolemo wa nna le bona Jehova ba ba fodisa ka baka la lebitso lena la morena wa Jesu Kriste Modimo bao ba hlokang dijo ba etsetse ka mogao bao ba hlokang diaparo ba gopole Jehova bao ba hlokang metsi Modimo ba pompunyetse ka metsi a hao a botshelo Modimo ke a rapela bao ba latlhegetseng ke ditiro Jehova ba etsetse ka mogao o ba gopole morena bao malapa a bona a thubegang Jehova ba gopole Jehova emisa Modimo ya lokileng Modimo re tsholetsa mahlo a rona re dithabeng mo thuso ya rona e tswang teng Jehova re tlisa tsotlhe pelo ya morwa gago sefapanong Jehova ga di rimela re di kaletsa sefapanong Jehova bohloko bona ba COVID-19 ga bo re fitlhella sefapanong re a kaletsa Modimo ga mathata re fitlhella sefapanong re a galela ge nke ba bua dipuo tse sa lokang Jehova sefapanong re a kaleletsa gobane tshwarelo e teng le bophelo bo sa fele Modimo ke go rapetse ka baka la lebitso la morena wa Jesu Kriste amen tlora mo wa morena wa Jesu Kriste le rato le ka bana mo yo isa ka mo botlhe